Ovo je moj bijedni pokušaj da se na neki način izvinim Emi Fojžer, koju sam za njena života nanio dosta pakosti. Bišer. Čučim u prašini i sam sa sobom igram klikera, jer niko još od mojih drugara nije izašao. Na jednom me zapakne miris naftalina. Toga je vjetar otkinuo sa crne haljine gospođice Eme Fojžer, koja se upravo gega niz ulicu. Pod rukom steže bijedno cekerče sa još bijednim sadržajem, a drugom se oslanja na tanki crni štap. Lagano pomiče noge u staromodnim cipelama na kopčanje, svaki čas zastajkuje i bori se za vazduh. Muči jasma. Zastaje kod podrumskog prozora kuće pod brojem 7 u kojoj stanuje i slabim glasom doziva. Bišer, Bišer. To doziva svog mačka. Ono Bišer u stvari znači biser, jer gospođica Ema Fojžer je Mađarica. Pa iako već od prije rata živi u Sarajevu, slabo govori naš jezik. Ona zbog svog, najblaže rečeno, čudaštva rijetko da s kim razgovara osim s mojom bakom. Iz tamnog prozora izlijeće prekrasan, ogroman crn mačak sa okruglom pjegom na prsima i počinje se umiljavati oko staričinih nogu. Ona ga miluje koščatom rukom, posutom staričkim pjegama i neprestano ponavlja. Bišer, moj Bišer. Kao što rekoh, gospođica Ema Fojžer bjaše čudna. Svako popodne je dolazila kod moje bake i počinala da joj priča šta je sanjala prethodne noći. Bili su to uvijek isti snovi. Dolazio je kao njen vjerenik, kojeg su Njemci 1941. odvedli u logor, i kao da joj kaže: Ema, Ema, još si onako lijepa, nisi se nimalo promijenila. A ja onda kažem njemu: nisam. Pruži ruka, dotakne njega, a ono moj Bišer. Onda ja plakala, do jutra. Onda dođe Jezus i meni kaže: spavaj, Ema. Ja malo spavala. Šta to može znači, gospođa? Pa ako joj ne bi ništa na to rekla, samo bi upitala: hoćete još kafe, Ema? Kad bi odlazila, zastala bi na vratima i rekla baki tiho: Ježuš Marija, šta mi opet napravila ona? Ona, to je bila njena sustanarka, jedna isto tako stara i usamljena žena, koju je Mađarica pripisivala sve ovo svjetske grijehove, pa čak i održavanja veze sa đavolom. Sjedila bi pričala o nekom ureknutom brašnu koje se ucrvalo, sparušenom cvijeću, poderanoj ponjavi ili zagorjelom ručku. Jednog poslijepodneva je uletjela kod nas jedva dišući i šapčući: Bišer, Bišer. Ispriča kako njenog mačka nema cijeli dan. Baka ju je tješila da će se vratiti do večeri. Ona je samo odmahljivala glavom i mrmljala: neće. Vjerovatno se sjećala nekog svakog sličnog majskog dana, prije mnogo godina, kad se njen vjerenik nije vratio ni do večeri, ni sutra, ni nikada više. Od tada je kod nas dolazila samo da mene upita jesam li gdje vidio njenog Bišera. Jednom podudih da joj donesem crno mače sa istom nakon bijelom pjegom na prsima. Ona odbi: vratit će se moj Bišer. Kako sam joj mogao reći da neće, da sam vidio kako su ga gorička Raja uhvatila i svezala za tramvaj. Još mnogo godina je ulazila u sumrak u dvorište i sve tišim i tišim glasom dozivala: Bišer, Bišer.